namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the guy manager Philani na controversial matter hi nga yi tsala. Of course, da linka na vo Manyangatsi kwala vanhu vo tala kahle vo the twins vo King Tsinya Vantshwa, so many people. Hey, yeah. So hi ti 1 ta June fike hi vona president Mahingana, of course, ifika yi tsala this post leyi nga fika yi tsala ku thank you for voting AADP ku hora a yi fika yi kombisa ti-result ku sure ku hi yona yi impressed ku hi leswi hi nga votisiwa xiswona ku hi lani a ya hi kume 7,614 votes ku hi kwalani, as you can see ti-percent 0.05. Okay, mi lo hlamala loko se ni kha ni scrolla ka Facebook ni fika ni hlangana post ya manager Philani. By the way, yi le ku trendeni post leyi already na 1,500 likes, as you can see kwalamo. Statement leswi fika yi tsala manager Philani laha yi ku I was the only one to push AADP on social media throughout of all Gaza influencers. Mi ni hlamarini u hlamala statement leswi. So manager Philani ndlela ku only one hi yona yi ri yoxe leyi a yi ri karhi yi pusha AADP ka social media eka ti-Gaza influencers hinkwato. Hi leswi hi kombisaka swona yi ku my aim was to see Benny in the parliament. Okay, I'm glad even people from Cape Town supported. We move on. Benjamin the president. Leswi nga fatsala swo so sweswo statement xa manager amount yo ndla error or kanjani. The only one. So hi ta khi analyze mhaka leyi a hi ngheneni a hi vhete ni nghena ka ti-comments ni vhete ni sungula ni vona Blessing King S edits kwala na fa kombisa ku swa only one Mahemba manager nakona i ntiyiso na yena misa loyi tlangeni xiave xikulu swinene. Ngomu ka TikTok mi nga mi kha mi n'wi tiva D-Man i na 30,000 followers on TikTok and ku na video leyi nga tshama yi endla leyi yi trenda strong se tanihileswi mi swi vonaka leyi nga ka left yi na 200,000 views video leyi swi vula yini sweswo mara munhu wo popular loko a khambala xikipa xa party i va a ri karhi a va influencer vanhu laviya i va ri ku campaigneni indirectly, so ku fana ku ri ka video leyi yi nga na ti-views to tala swinene. So ku ve na vanhu vo tala ngopfu ti-influencers va nga tlanga xiave ka ku promota Benny president. So i yini influencer kasi? Ku ya hi Merriam-Webster dictionary kwala va kombisa ku someone who exerts influence, a person who inspires or guides the actions of others. Okay, often specifically a person who's able to generate interest in something such as a consumer product by posting about it on social media. So i munhu loyi a kahle ni nga tlheli eda loko munhu loyi a nga na following yo karhi a kota ku va a influencer ti-actions ta vanhu vo karhi ku va kota ku followa swilo swo karhi. That's it. Hi swona swi vitaniwaka influence. So na mina as Master Tim, I'm also an influence. Vanhu kuma yena mhaka leyiwa hi ndlela leyi ni nga va ni ri YouTuber, but at the same time I'm also an influencer eka some aspects. Hi ku na mina ni sungule ku posta about AADP hi ti 19 ta June 2023 leswi ndliwaka of course ka a ni swi ndla ka social media na mina, so swi loko na mina ni influencini wela kona hi ta hi kha hi katsa vanhu vo tala ngopfu kwala va kona mhaka loko na ti-videos ta hlaya ngopfu guys na speech swi kona ku tin'wana mi kuma ku a ni nga tsalangi AADP swi kona hinkwaswo swi kona kwala. So a ni tivi ku manager Philani ku yi the only one yi vula yini a ni tivi guys, I don't know. Then hi kha hi ndza hi ya hansi hi vona ku kambe tala Manyangatsi na yena ni vona a commentini na yena i ku Manyangatsi la where's Manyangatsi, where are you? A na ha ku vona lo Manyangatsi na yi fika vutisa ku only one a ku ri question. And then manager Philani fika yi ku you are not an influencer, you are YouTube-based, or you look you're a YouTuber. Kasi manager Philani influencer i yini? I think I figure checks manager Philani you kota ku twisa ku i yini definition hi kombiseni i munhu loyi a kota ku va a influencer ti-actions ta vanhu. That's it. This is show influencer sweswo, and the munhu loyi a nga na following obviously loko la ku influencer vanhu fika va yi na following. So swi vula ntsena ku hambi vo Cristiano Ronaldo i ti-influencers va nga kota ku va influencer vanhu ku va la tsakela swo karhi. Mi nga kuma advertiser brand yo karhi a swona va mbala swa ti-Coco and stuff like that.
Ni katsa na Messi kambe ni nga famba ni zondiwa ka ni n'wi katsa na Messi wa vona ku va advertiser swilo a nga advertiser swimbalo kambe endla yini ku na drink yin'wana a yi advertiser na yena hinkwenu ha yi tiva na mazimba a hamba advertiser hi swo swi vitaniwa ku influencer sweswo yi kota ku influencer ti-actions ta vanhu ku va kota ku landzelela swilo swo karhi more especially loko i na following yo karhi hambi vo the twins aka timenemene na vona hi swi vone na vona a va ri busy swinene ka AADP as ti-influencers so a ni tivi ku manager plan loyi the only one yo ka yi nga va tivi na the twins na ku na vanhu vo tala guys ni nge yi siyi king tshenya vantshwa na yona yi play xave xikulu swinene na yona yi sungule na yona AADP hansi liya ku ze na yona ni va ni kha ni yi tsundzuka ma yi vona mhaka leyiwa and then ni nga ku manyangatsi kahlekahle hi yona a nga sungula hansi swinene because na loko mi kuma ku ni ripota masungula ni kha ni ripota through yena mi kuma ku a lo swi tsala ni ripota through yena so na manyangatsi play ka ti-influencers i play xave xikulu swinene na Dr. Josh Rimani na yona yi ve influencer ku lwela ntiyiso I mean like a yi postetela swinene about AADP so ni sure ku vanhu vo tala se va ta va kha swi twisa ku definition ya influencer i yini influencer a swo vula ntsena ku va an ordinary person njhe loyi a nga va hetela va na a huge following hambi ri artist wa hetela i ve influencer ku ya hi leswi nga ku swi posteni va nga ku hira vanhu i promota brand yo karhi loko i swi lava vhele so manager plan is lying manager plan yi le ku hembeni and swi rhongo swinene loko yi kha yi kandzela vanhu lava n'wana yi tlhe ku the only one I know swi rhongo it's wrong hopefully yi ta swi lunghisa manager plan swi va kahle no apologize I nga apologize because van'wana va nga swi teke by heart we never know hi leswo va tele vanhu guys va tele va swi posta ni le ka Facebook vanhu vo tala lava nga na ti-following va tele unfortunately ni nge va heti sorry n'wina wa ni nga mi hlangi it's impossible ku ni mi hlaya video yi nga hetlisi hi ku 1 hour so manager plan of course yi tlangini xiave swo a hi swi hundla mara he's not the only one ma yi vona mhaka leyiwa and na loko ve khe hi langutisa mhaka leyi hi nga vula ku yona yi swi kumenyana xikarhi like hina vo Master T vo Manyangadzi vo King Tshinya vanhu swi khale ngopfu like hi khe hi vulavula hi swona swilo leswi hi ri karhi hi swi update so standard xa manager plan it's a lie and xi rhongo swinene because yi kandziyela hina hi ndlela yin'wana because swi endle na ku hina a hi addanga value or anything hayi kumbe yo ka yi nga swi twisanga manager plan ku influencer i yini I guess so yona maybe yi twina ku like maybe influencer i munhu loyi a nga na Facebook a nga na ti-followers to tala ntsena kasi a swi heleli laha kun'wana na kun'wana yi nga va influencer hambi ri platform yin'wana na yin'wana as long i na power that's it or like ti-followers to karhi ku nga kota ku va yi convince vanhu ku va ndla swo karhi hi leswo